think the last time I saw the MANU Samoa was probably 2018 at the Moto Tour, the former residents of the head of state. And thank God for this opportunity. E mua no whatalo whātu I lau whionga le tai malanga. Whapele li whaiaonga malpulenga. Ai meise o le li kapiteni matamata alo uma o whiwhilia mo le au al MANU Samoa. Awa le alo atu I ta'alonga whaamao MALŌ lo loma nei. Ai meise ai o le tamilisanga o le ipu o le lolangi ua afe luas fumaltonu. Whaftai le atua ua maua le nei lao le lei tātou te whasila whaiai. Hao le tu maatu mo le whaatinoina o lo outou wālawina. O wha MALŌ tā pena ua whaftai le whai o le whaiva. Ita le tonu le whaingofie la outou pito la au. Ua o le whaatuatuanga o le atunuu o le nā ua I outou ao. O le ave ai outou ma ave fua o le MALŌ ma le atunuu o Samoa I whaalanga maia ale larolangi. E ave ai le neia manoa maulunga ma le matangofie e mori atuai o maua ma le matau ainga mo ngā lofa ma whaamanuianga mo lo outou alo whaiva. E talitonu le manatu. O le filifili ai o outou mo ta'alonga whaava MALŌ ai meise o le tamilusanga o le ipu o le lolangi o le aalo atu I ai. O lo outou lama lea ma la awina mai le lii e tau ave le ngoa pele o si o tātou atunu o Samoa ma o la outou sa ini ngā MALŌ fo I le nā mo Samoa. O lo outou masi atu o Samoa atoa le nā. O wā o lo outou manu MALŌ o le whaeina fo I le nā o Samoa uma. O le whaatinoina fo I o lo outou wālawina ia o lava nei ngalo na whaamuamua le atua e o le malosi ma le atamai o ia whaaupe ngai nai outou. O wape a whai e au le atua ma outou ia outou tau mawhainga uma. Po a lava whita mawhainga tā o le awhea ngai ma outou e le tau mate o le a emanuia outou whaiva. Ia ua whoine I ngalo ia te outou o lo tapo ia lo outou al whaiva e Samoa atoa. O wā o le upumoni o whea lava o le lalolangi lo a whio mpapa awai so se tangata Samoa. E whaaria lava lo na nganga whaanga e tia ma le mita mita e lango lango lana MANU Samoa. O le mele I outou loto tele ai e tau avele I ngoa pele o si o tātou atunu. O le a tāpua I tatalo atu si o tātou atunu ma tu I atu le muli papanga I lo outou alo whaiva e ala ia outou ta longa uma. Pa maile ma vaenga le toe ina o whepo I lo Natali o le ati o ngie no wa sauni le ta longa o le ingofie. Le ati o ngie ia pauliuri lo tino ai ia malamalama o mata e te ilo ai le ala o le fili. Ma ia he tau malo mautinoa o e lama o le tamatane Samoa monu. O tau mamana, o manu na, o alo whaanga na. I sanga fo e atu e le atua, le poto ma le atamai o tau mawhauwhau, le marosi ato o toa I o tau tino, ma le loto ngata stasi, o walo o tau whenga iai, ma lo o tau awa atu, ia au tau ta alonga whaitau lia uma whaavao MALŌ, whaapea le ipu o le lorangi, lua afe lua sifuru maltolu. Ia manuia tele lo tau alo whaiva, ma ia MALŌ la au tau whaatama so ala inga. Ai whaafoipea I le atua pule au au, le vi inga ma le MAMALU I lo na alofa, ma lo na anga le lei ia Samoa, so I fua ma ia manuia.
As a rugby fan and supporter of our MANU Samoa team myself, I joyfully welcome you to Wailele today. It is indeed a great achievement for all of you who have been selected into our MANU Samoa team to represent our country in the upcoming international games as well as the Rugby World Cup in France. I know that it has been a tough journey for all of you to get the opportunity to represent our country at the World Cup, and I believe that you are all proud and excited of being part of our MANU Samoa team. So congratulations for making our MANU Samoa team this year. I trust that all of you and your sacrifices, determination, and formidable efforts have been rewarded with your golden opportunity to represent Samoa at the World Cup 2023. I would also like to acknowledge the management and the support staff who are here today in continuing to maintain the required and needed support to our team. You have undoubtedly made many sacrifices of your own in order to ensure that our team is well prepared for the upcoming games and the World Cup in France. I know the team will never have performed at their best if it was not for your unwavering support. Thank you very much for your hard work, dedication, and commitment. I wish you all the best and be of good courage for the international tournaments and the World Cup in France. We will pray for you, MANU Samoa, and we look forward to cheering you when you perform on the field. May God bless you all. Soifua mai manuia. On behalf of MANU Samoa, I just want to take this opportunity to say thank you. Thank you for allowing us into your home and to be able to spend some time with you this morning, and more importantly to receive your blessing as we begin our journey towards France for the Rugby World Cup. I can say that this whole group, our whole MANU Samoa, have been working really hard. They've been working diligently to represent our country to the best of their ability. And I know that with the support of yourself and the rest of our country, the potential and the limits that we can achieve are endless. So thank you again for this morning. Samoa.